Inodabang puapan trak ke patong jok ade malang amat apran kedam. Nijang Karbiang long wotha langso police station kaparlo. Wotha langso ran habayarong cingdian chet atwaralong ihuma trak inodabang puapan akhir ing tangrak pen ke patong jok ade malang amat apran dam nanglo. Polis atum pen pacini ponke wotha langso an sang tikang thum dam jipu. Aphan pura inut pang thek thiamunit bai thalang so hithi ahin. Cycle pen kedam bama hutsi bangso truck ahiring tangrak pen patong tekang thilo pusi pachinipon bangso truck registration number S01 SC 6670 pusi pang thek pondok lapen bangso kithilot amuni dalong thangnat a documents ka bedada jok nonomat raikom sai khia tum sitame pang thek kon thek thelang pusi birta ridlong wothalang sopen khorsing taron kelo birta malong news loje sakti kero gari naik kampur dan silang kampur anak silang lo gari pecat hoy lo masih cycle bojar cukuri pen cycle kena mas cycle yang ketong fit amare nona cini nelang ya agen dalu mati apu koi rai lo natra handleman harna lo ade lah handleman amen bang kesan handleman cini ni lagi non podal hello halo sanjay dalu lasso incident ko na pola bagi ban stokne tane bai truck bakal do popon bagi truck rastin ba langsung malam lapsi agari ban kupu pensi kampung dan pensi ba kan lah ani bang lah sang tikiro agar kecil nipit adok nami tu mungkin kopi ni pon pecat unang ni pun jalan jadi ke selai kita kata kita punai rat sampai lah bojar ini ada pecat juga alah keren Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.